वालेकुम, क्या हाल है तमाम भाइयों का? ठीक हूँ।
गड्डी का नजर आया है ये भी गड्डी बड़ी चाबी का बहुत लगी दोनों सीधी लगी है अच्छा दोनों और अभी है ना हाँ 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 गोली का नहीं लगी है ऊपर मैंने किया कर स्कूल लगा नीचे गया पर एक रास्ता
કમલામાં આવ્યું કમલા નથી કમલા કુછ ગરમ ખંભાઓ સામે ભગવા બાંધ તો જોડે ના કરતા બહુ હમણાં કોઈ મીડિયા નહીં લકડી બળી બધા બે જોયું વધે ઠંડો સમય